Here's Area Development Minister Jugen Mohan lapen Karbi Anglong Autonomous Council ang bong sangti harlong koila jang thu hei huya pothak kachingwai. Jinthong ahawar rong cumang arara tumpen lam clark kachipipon. Kardong Karbi Prime Tomalong Penili Samira Nitimungpi Nanar Jaitha Birtang Tonpe. Assam Here's Area Development Minister Jugen Mohan alang livosik krep huarni di purong sepinang palesi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Arleng ke thekidinga tumpen sangti harlong koila jang thu apothak kachingwayaklong paledam. Sangti harlong koila jang thulapen ingnam akhi hei hui council anodeng arumalong kiwan thekjia phan pura vosi krepo ani council secretariat along Assam Here's Area Development Minister Jugen Mohan lapen Karbi Anglong Autonomous Council kiki arleng ke thiatum angbong bd sore chepa choi serepon kachingwai along Karbi Anglong Autonomous Council ACEM Tuliram Ronghang MLA Bida Singh Ingleng Rup Singh Tiron Dor Singh Ronghang EM atum lapen council a principal secretariatum chetongdon মই দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কাৰ্বিআংলঙত আজি বিশেষকৈ মই গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ হিচাপে এই কাৰ্বি আংলং জিলাৰ আজি এই কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলৰ অফিচত আমি হলত আমি এখন ৰিভিউ কৰিছোঁ প্ৰতিটো বিভাগৰ ইয়াতে বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট আছে ইয়াতে CM আছে তুলিয়াম ৰঙাৰ নেতৃত্বত আমাৰ MP MLA EM সকল আছে MSC সকল আছে আৰু ষ্টাফ আমি সকলো বহি ইয়াৰ ওভাৰঅল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত আমি কথাবিলাক পাতিছোঁ গোটেই ৰিভিউ চাইছোঁ যে বহু কাম আমি অলপ কৰিব লাগিব এই পাহাৰীয়া জিলাখন উন্নতিৰ শিখৰলৈ নিবলৈ হ'লে আমাৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি সপোন আছে আমাৰ পাহাৰ ভৈয়াম বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ আমি সকলো সমানে আগুৱাই লৈ যাব লাগিব উন্নয়নৰ শিখৰত ইয়াত পেণ্ডিং ইছ্যুজবিলাক আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু কিছুমান সাবজেক্ট 2-3টা বিশেষ ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলগীয়া আছে এই কথাটো তেওঁলোকে আজি ইয়াতে মিটিঙত আলোচনা হৈছে আমি এটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰি কেবিনেট যদি পাছ কৰিব পাৰোঁ এক্সাইজ হওক ট্ৰান্সপৰ্ট হওক এনে ধৰণে কেইটামান ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াৰ পৰা যদি হৈ যায় তেওঁলোকৰ ইয়াৰ যিটো এনুৱেল বাজেটটো আমি অকণমান বৃদ্ধি কৰিব লাগিব এতিয়া যিটো 400 কোটি টকা আছে ইয়াৰ ডেভেলপমেণ্টত অলপ শ্বৰ্টেজ আছে মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰি আমি কিমান বঢ়াব পাৰোঁ আমাৰো চৰকাৰৰ বাজেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আমি ভাবিছোঁ যে এইটো অকণমান আমি এইখিনি কথা চাম আৰু ৰেভিনিউ ইনকামটো লাগিব ইয়াতো লোকেলি আৰু যিখিনি পেণ্ডিং আছে গোটেইখিনি অকণমান চাইছোঁ যে ৰিভিউ কৰি ফাৰ্ষ্ট যেহেতু এখন মিটিং হৈছে আমি আকৌ পৰৱৰ্তী সময়ত মাহে মাহে আমি এইবিলাক কথা আলোচনা কৰি থাকিম অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলাৰো বহুত প্ৰব্লেম আছে বৰ্ডাৰ প্ৰব্লেম আছে এনেকুৱা ধৰণৰ আছে আমি তাতে এটা BOP বেটেলিয়ান ট্ৰেইনিং কেম্পৰ কথাও চিন্তা চলি আছে এখন চৰকাৰৰ পৰা সেইবিলাক হ'লে আমাৰ যি এনক'ৰ্চৰ কথাও আমি আলোচনা কৰিছোঁ সিফালৰ পৰা যে সেইখিনি প্ৰব্লেম আমি পাৰোঁ চাওঁ কিমান ধৰণৰ সহায় কৰিব পাৰোঁ এইখন এইটো পৰিৱেশটো নিয়ন্ত্ৰণ হোৱাৰ লগে লগে আমি এই ডেভেলপমেণ্টৰ কামত আমি লাগি যাম গতিকে আপোনালোক সকলোকে সাংবাদিক বন্ধুক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকো সহায়যোগ ৰাখিব আমাৰ দুটাই আমি কৈছোঁ যে পিচ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট শান্তি হ'লেই উন্নয়ন হ'ব এই দুটা কাম লৈ আমি সকলোৱে টিম কাৰ্বি আংলং হিচাপে আমি DC SPকেও কৈছোঁ আমি আমাৰ MLA CM মই গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰ হিচাপে মোৰ যিখিনি ইয়াত হেল্প কৰিব লাগে অভাৰঅল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে সেইখিনি মই মোৰ ফালৰ পৰা ত্ৰুটি নহ'ব মই তেওঁলোকৰ লগত আছোঁ আৰু আমি যাতে এই কাৰ্যকালত আমি যদি এই পাহাৰীয়া জিলাখন আৰু উন্নতি শিখৰলৈ নিব পাৰোঁ তাৰ সকলো ধৰণৰ পদক্ষেপ আৰু আন্তৰিক প্ৰচেষ্টা চলাই যাম Nijang Karbi Anglong Jinthong ahwar arat mate tereng pen jaluk langteng dong putrong cumang kedam atawar arat thur paksi tawar kache selam pu media along ke klangke ahok kalipusi PMAY ahem so kilong abang piklar dak pen wo sik ni phai krep huar ni perang ke angno kapachini ponthwa birta perang ke jason ni pen birta nang pale tereng pen jaluk langteng dong put rong cumang kedam atawar arat thur pak pen tawar kache selam pu kedam tang wo sik ni phai krep liar ni media along ke ahok kalipusi PMAY ahem so kilong abang piklar dak pen pachini Sonali tok BP alang nitum ahem thiku balong ki buya phansi longli ki hut pota pachini ponthu Đi ham luôn mà. Vâng, lấy cái sữa mẹ cả lisa. Hem si. Hem potassium ini tuh kita cetak. Hem potassium ini tuh kita cetak, mungkin jeng tom lo ke klem ta. Jeng tom lo ke klem ta, mungkin cek tu jat lo mau arui pensi dakta hem ta paghor hanta parjak popi lo ini tuh bangke. Halapu rong cumanga rong amikar bronson rong parahin penta labang sokat celenga tawar non puta klem pon pelang po akoy chinthong MSC mate EM prodip rong pia pan akoy kipi pon ke chokche
athema tereng pen jaluk langteng dongput rong chumang arong kidam chia phan PMGSY scheme 2019 anika piponlo butuai phitame towar phan longli ki pekatum ka vedat mate kaching rika vedara joksi laswa towar non puta longdun dedlo la pen rong chumang ara thur pak penle towar kaselam kaliputa white dak pen lamkla piponthu Anparta Karbi Anglong Autonomous Council CEM MP MLA lapen EM atuma phan prapjin pen labang so tawar kastelam jia phanta chuning riponthu Brisbane ha jalu langtek labang ke keng penenan matawara bang ke cileng bom lo seta ke damtang 2019 aningkan jak honga ceklu angbong nilitu ma phan inut hala reporter hemari rong phar po munir bangsi jenang pulo jenang tumarong atuwar abang ke PMGSY kilometer hini racit tim nang dhuri pipon lo lapulo lapan stik la soteng pensiala kontraktor tumsta amen ke nilipudun etek thede lo seta inut bahania kontraktor tum bang pen nang cilang lo je sotuwar tender pidun te ale dujima vema lapusona rokom lo lapen dakarong arada pansta isya komen nang en lo je tuwar pegima pekpema amasi nilihin pen la soteng alang nanga pukang ateng pensi hemari rong pharna pukang ateng pensi ni lista me rong rar pan organize lo ai tumarong tawar nang le potang ho tangte longle pekima pekpema pusini li thanun lo rara tum phan anpar bangke rat tumbang pulo la sorni meeting do chen hore bangke tawar peganang pusi dulir long si suhi kuri rep lo tip suhi ber thailo suhi thailo nilipan jog jak angton sitame ni thom aphia bang ako inut bahini kether ar hir ke pidam sak ajoine o PMGSY tuwar leke bang lote nang lituma hema rit akuwe abi ribit hung ang tonta hutpon lerpo puinut baheni atum kether ajoine rong sor bang ke luder masi ahogalam tinkok furlenan tinthukok ajoine si aphia bang ke akot tuwar pek thu thelo puta ni thoma phi bang ke suhi kuri thu fler lo la sopen se tuwar bang ke nang le leder lo tekniknya perlu peson te pinier ni la so tuwar alam ke news channel ke hai tumsta wang yok plot po la so putha ka bang ke non pus da chethan yok plot ye polo parliament solution hala so si dukok po bon boy phis ta hasor ni rada tum pek dun thek thede ra yok si pinier ni sta me la so tuwar bang ke hok lo tuwar we det lang lo la se nilihin pen rada phan ka chuning repeat dun thukang tunga bang ala puson lo EM sar Prudev rong pi la pen Karbiang Autonomous Council CM sar tuliram rong hang la pen ke non ke dobom MP Horan Singh bemate Karbiang Autonomous Council long EM in charge PWD alang li phansta me puthot chuning ridun kangtung bangala pulo PMGSY tuwar bang ke rat atum pek dun thek thede rajok avedelo sitame akaprek pine rural road wa hisab tuwar su sitame arm tereng RCC dolong penha rukrak tisorong anna pele thuje phansi nilihin pen waidak mate sodak pen tuning ridun thupa dikrim lo so sitame labang so lam bangke mohet hala beneficiaries labang so hema beneficiaries ake haipi niling je rahin pen stame than lo labang ke amit thang atum rong long pulote sarmar sarlar pen samla opini ne ke dam do aninkan bangta la se la so samla se ke pon alang litum hemputa kacepe klam ke damtang 2016-17 ahon nili tumahin pen mate chairman EM sar Prudirong piang ton cepat duk rap pen labang so PMGSY hempi pen se la so puthot non pen ke nanga chedopo pusi la so hemputa kacepe klam labang ke rong pot trok arat mikar adon tin si la so ali katu kihut po bangke la ke lama hokali labangan nilihin pensta thek dak alam lo jong si edon enut edon baheni thek an so ali hut nangi polote nilipan jok jak take hudunang po bang lo seta kali dera pot samla ka chihuarat atum si bang la dak kam ka chuklem labang sorni bangke biar tamu internet sana Chora lah pok chukor jin jin dan nang na
Igar koy, bong manay, bang serak thaw ni pok chokorong. Kopi po no bong. Pipo lote. Igar koy ni pok chokore luti men duway nang nambidam thani chichakon elo. Ajo po do lo ke bong. Pharmacy jingkir la po bunan ke. Dam lang no hi kilong beng puji mini. Pok chokor do wai nang pidun tha. Lada ke tok 24/7 open pu. Zero lo anteng puduman. Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo. Layan lo Alon Medical Store, Ijeng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long poniji. Lapen kilong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long poniji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang litum tame humrig non. Anso se kachini jiapan aber kipia number along humrig tame. Di namo pit butat berta lang wang tulo. Di purong supaya hitiang bong mantua kulat lapen sangper nok lang akulat ada katawar lang kacit tipla kajok ok prana phan katora dopo pusi kulat kedua tomkat news aphan pachini. Di purong supaya phan kapalang me lapen abolon ki pijia phan Dipu Municipal Board mate Karbiang Long Autonomous Council pen son suryasa keklem paklang ponlo. Bonta di purong supaya bong kedu mantua kulat lapen sangper nok lang akulat ada katawar aningkan lang pabiblak teklong le. Analo bo inghua sonche krong det pusi kulat kang hong abang phubang phiatum akoi pidam non malom la sotawar lang dobla ka jok jojor chulang arat chot kalisi hormukinam arat anta kidam ke bang kisung pen chitong nanglo ok pran kelang abang phuatum ka ningjia tengke la swa lang hat lote ko pine se lang no kilong jangring do pusi ningje Karbiang long akaprek akhe atum Karbia phanang lang protsi longle phelang nang kapalodun anchota kali Karbi aswang jiratum atak ki jokwa abebom tanglo non hejong socheng dhenta kapalo boljuri klengbe arongalong inut ningkan krepho akar bipia phan mek no langno Robin Diori arta phokep kechelang remalam kekla Amek ano kelangno Robin Diori inut keplang kipi apiso aso kidotang amunit aning ke no Robin Diori arta ki jum hek akar bipia phan tulang rem tekang dada pita au sopi apia potom akia dat kabidet mate ke boy de rajok ajata kang saita pithek thesi langlolo lapen arta ki jum hek akar bipia phan ki langrem chota kalilang klengbe arong along sa abiri chiri pharo hinita ki thipusi rong arar tompen pachini lasi KAAC kachari ke thekiding lapen local MAC mate EM kachirong pipian parta Karbi lo charia song lapen Karbiang long along hamphanga song aphanta laswa kisung along nang raptun bek thapuse klengbe arong arar tompen tuningri lapen rong au sopia phan kilang rem alam ta rong arar tompen ingsai ji pulote police tipon pakpo nang ingsai lote case nang pilap ji pusi ket hel ke hap amatsi ingsai ha he lang prong loputa rong arar tompen pachini ponthu Kucing ni dah lo ni ke papan dah lo ni kupini hen pini ni kubi pini ni tu eji pulo ni papan dah lo. Kami no mate ikhke kamu barikha mantik ni ta hen ni ita ikhke lo kubi le ita ikhke lo. Tapi lah non tumi ta kubi ta dunami ni dah se kubi. Ente alang minasi mana putani kuria lo lanji puja lo bona pulo. Ta putana itu mana baklang iklo ma. Nampak lah kle. Baklang kle di. Acha ante la solong le kinali tumke aprang ke chithi ho ke pek dat ke kalibo. Kepek dah kali. Kali di. Adhi. Nge nona bang galang li bang nang pi ke dat aja lo bo. Nak kita dah lo lah non berteman bang ke. Nang limen yo son lo. Ini nan ke longsing tisu. Longsing tiso. La puson ka ko mane aku dotu iklang ma. Ang solong le long cira. Oh lagi. Nang li ko son pen si ko son pen iklo nang li tum ke chithi ke ha ke cheng ho. La son iglo la isiga diglo. Si bet iklo. Nang limen pu bang lah. Babu be. Nang li dak kleng be rong iklo ma. Kalang. Teng men chini dulu pot lah hai man ke bai pensi ke ther pensi la solong le ka chirai ji si ke matha la si yuhin ben ahak pe pen ke dak la kling be rong arar phan diuri kosona khetro pen long le non la sak epidemic baka chirai epidemic la si angsong non Kildon Karbiang long kethet kere mante council long ke do CMEM tum stame asabak
wangra kuson ben kuson ne kuson dong pata kuri elo pu kuson ben no pata ka kuri ne la so man cini pa meji phan kiri tarlip ji phansi la si Karbiang long ile to kache song rapet sokar ke doa hut la si sorkar munit pen ke the ke retum asap obak la kling berong arat phan lang cari pitha usini lihin pen make chuning ri doni lo Tung hajura choklem dun mati. Hajura choklem lo bampi mana to klem der lo. Sogrot thapul jal hai. Ka sinahem akor jang basi sogrot jalun ke sogrot bom long ke api bani tum long si an chun bom jal hai. Tum kam dampong ke an pon po la so an sing ke thak thak jal. Mungkin ni ke la son chi ni der lo la so pi ni la so nang wi pu ke. Chi ni der long ke kam chudun bom jan ka phi ni bang tang ki ko pi pone bang tong bai na pi de ne ko pi lo ne he pian ke Ningkan kon bak cingki klo nang le tu. ching pi ta ning kam hi Ningkan hini klo. na la so so ro da ho bang he ke peri na patu pi er jat lo peri patu er long ke ni ke che nam pu pu ja long ke la so peri chen dam long ke la so long ke nang chak ta na en de pu pu ja le oi hanju api bang de la wang po mating ke khang dun malason arjudun pote en po hem takim pung ke piso le kroi kris kami alu chi tore po pula sonang chak tabro ke ni liga puta thek ke der long khel ke duri thek ke der lo ni liga arong so ni tumhan delta na kilo je deuri pomuni arong durhat pusipu durhat kita bo pusipu la so muni dak an rang ten long le puta kui la pusipu twa dong la silas bang so aputa ke so dak pen insai pon lek ni non council of taribom ke thege ding tumanda suniri lo ni tum kiase hinten setani Pinia birda panggil 8 Kangton Iglo Domitami Kurang Tu.